a hi Xitsonga a hi Mchangana xewana boti kumbe sesi kwala yingisela ku ri kona na ku amukela ka channel yena ya 015 Explore leyiwani episode ya vumbirhi eka siku ra namuntlha dropping one episode namuntlha nampundzu leyi nga titliwa ku Who Really Controls Xitsonga Music Industry. I episode ya kahle swinene mi nga yi cheka laha hansi leta faka click ya kona loko mi heta ku vona video leyiwani episode yi nge lehi ngopfu i timhaka ta images leyi nga endleka loko yi drop a mi nge se twala mahungu lama hi lava ku vulavula hi mona ka nkarhi lowa no background song no advert no nothing wala ta basisa xitori vulavula hi cease and desist letter leyi nga sendeliwa Mr Post leswi ku nga warning kumbe ku kombiwa hi ritiho ku Mr Post a va tshiki leswi va swi endlaku leswi swi ta ndaka loko Mr Post va post va vulavula hi Dr Joe Shirimani aka Facebook va vula leswaku Dr Joe Shirimani i migulukutu i rito ra Xizulu ra ku vula ku tsotsi hi language leyi nga hi tolovela kumbe xigevenga hi ririmi ra ka hina kwalano swi trigger Dr Joe Shirimani va twa va nga treatekangi kahle ku ya hi post liya leswi na mina ni nga swi vona kwala ka post liya ku ngheni n'wana Dr Joe Shirimani comment a vula leswaku Mr Post loko va lava relevance va vulavula hi Dr Joe Shirimani kwalaya ka letter leya ya cease and desist leswi vulaka ku tshika leswi u swi endlaka handle ka swona hi ta teka xin'wani xitepe leswi va nge le ku kombiseni ku loko u teka xitepe hi nga lava mali yo ringana 1 million. Mr Post a va suwiwangi sweswi a ve se suwiwa va ha kombiwa hi ritiho ku loko vo ka va nga delete post ya vona leyi vula Dr Joe Shirimani mugulukutu va tlhela va kombela ku rivaleliwa va ta suwiwa. So loko vo delete post in 7 days time Mr Post ve nge suwiwi va tlhela va kombela ku rivaleliwa kwalaya ka Facebook ve nge suwiwi. So relaxani Machangana, relaxani Matsonga, mi ehlisa mimoya ku na munhu la nga suwa ka nkarhi wa sweswiwani a ku na munhu la nga ya ku a ya humesa million mara hambi ko ya va ku suwiwini swi nga endleka na million yi nga fiki ku ya hi ku twisisa ka mina hi ku post liya hambi no ka ni nga ngheni ngopfu ni ti endla lawyer mara post liya a yi tsaliwi nyana hi language yo ka yi nga ri ya Mr Post mara i 2% legal understanding leyi ni nga na yona le mara ni la ku nghena ngopfu ka swona hikuva ni na yona degree kumbe I'm not a professional lawyer. So yeah, i swilo swa ku heta ku swi twisisa, calm down Matsonga, twisisani i xitepe lexi xi nga necessary loko wa la ku biha hi munhu loko a n'wi onha vito wa swi kota ku n'wi byela ku a swi tshiki. So yeah, swi basini vanhu se va swi twisisa. Mi nga rivali ku cheka video leyi hi nga yi dropa mpundzu lowuwani ya Who Really Controls Xitsonga Music Industry. Mi ti twela hi ta n'wina tindleve. Subscribe, comment, like, dislike swi amukelekini kondza hi hlangana vhiki leri taka kumbe as it happens loko xitori xi va xi kha xi endleka hi ta va hi kha hi mi tisela swona kwala ka 015 Explore. Pana siku ra kahle.